Nyuma y'uko intare za Sarambwe zikomeje kwigarurira ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru rifatanyije n'ihuriro rya AFC ribarizwamo, babwiye Kisekedi ko ubutegetsi bwe bagomba kubuhirika. None aha kuri uyu munsi ihuriro rya AFC ryatangiye gushyiraho ubuyobozi bushya mu turere tumaze iminsi twigaruriwe na M23. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyafatiye abapolisi babiri bo mu gihugu cya Sudani y'Epfo ku butaka bw'iki gihugu. Ngwino twinjirane muri izi nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi. Ukande subscribe kuri butomu tukukore no kunzogera tubashe kubana mu makuru atandukanye mbagezaho. Nguhaye ikaze. Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa AFC Bwana Lawrence Kanyuka, yemeje ko ihuriro rya AFC ryatangiye gushyiraho ubuyobozi bushya mu turere tumaze iminsi twigaruriwe na M23. Bwana Simisi niwe wagizwe burugumesitiri wa komini Kirumba, mu gihe Depite David Kamuha yagizwe visi burugumesitiri. Aba bayobozi bombi bakaba ari abo mu bwoko bw'Abanande. Umuvugizi wa AFC Bwana Lawrence Kanyuka yemeje aya makuru agira ati, nibyo AFC yatangiye gushyiraho abayobozi baza komine n'imijyi baherereyemo muri teritwari ya Rubero na Warikare, kandi iki gikorwa kirakomeje n'ahandi hose. Ni mu gihe intare za Sarambwe zikomeje gufata uduce tw'ingenzi, kuko nk'agace ka Kirumba ari kamwe mu gace kari muri za komine z'ingenzi zigize teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru. Ifatwa ry'ako gace akaba ari ingenzi cyane ku mutwe wa M23, kuko kugira ngo bigire imbere bafata umujyi w'ubucuruzi bwa Utembo na ahandi banyura badafite aka gace kari muri komini ya Kirumba. Ku rundi ruhande igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyafatiye abapolisi babiri bo mu gihugu cya Sudani y'Epfo ku butaka bw'iki gihugu. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 3 z'ukwa karindwi 2024, abapolisi babiri bo mu gihugu cya Sudani y'Epfo bafatiwe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bahinjiye mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Amakuru arambuye yatanzwe n'urwego rw'igisirikare rushinzwe gutangaza amakuru muri iyi ntara, rwavuze ko aba bapolisi bo mu gihugu cya Sudani y'Epfo ko binjiye muri iki gihugu bashaka gushimuta abaturage bafitanye amakimbirane. Nk'uko uru rwego rw'igisirikare rwabitangaje, nuko bari abapolisi bafashwe n'ingabo za RDC, kandi ko bafashwe mu gihe izi ngabo za leta ya Kinshasa zarimo zihirwa imitwe y'inyeshyamba ikunze guhungabanya umutekano mu bice bya Wariwa na Faraja. Uru rwego rwa gisirikare kandi rwasobanuye ko aba bapolisi bafatanwe imbunda ebyiri n'amasasu 57. Rukomeza ruvuga ko umuturage w'abapolisi bari bagamije gushimuta yitwa Nyaro runaka, afite ubwenegihugu bwa RDC ariko akaba afite inkomoko mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Ku rundi ruhande kandi ni mu gitondo cyo ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi 2024 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, urugamba rukaze rukomeje kwambikana, aho M23 ikomeje kwigarurira ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni bitoroheye igisirikare cya FARDC nabo bafatanyije. Nyuma y'uko M23 yigarurira ibice byinshi bitandukanye, abasirikare ba FARDC 25 bakaturirwa gupfa bazira guhunga imirwano bahanganyemo na M23 muri teritwari ya Rubero. Ni mu gihe kandi Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yishongwe ku mutwe wa M23 avuga ko ingabo ze zawukubise. Mwabyumvise ko twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi. Bana natwe ukanda subscribe kuri buto mutuku ukore no kunzogera tubashe kubana mu makuru atandukanye tubagezaho. Nguhaye ikaze. Abasirikare ba FARDC 25 bakaturwa gupfa bazira guhunga M23 mu ntambara iri kubera muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa karindwi, urukiko rwa gisirikare ruherereye Rubero mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwakatiye abasirikare 25 rwo gupfa mu rubanza rwaregwagamo abagera kuri 31. Nk'uko bivugwa, uru rubanza rwarimo abagera kuri 31 barimo abasirikare 27 n'abasivile 4 bivugwa ko ari abagore b'abasirikare. Aba basirikare barashinjwa ko batereranye ibirindiro byabo akanyabayonga, bikanabaviramo ko umwanzi afata uwo mujyi akaza no kwigarura n'ibindi bice birimo umuhanda munini ugana mu mujyi wa Utembo. Uwungarira abaregwa yagaragaje ko yifuza kujuririra icyemezo cy'urukiko, nubwo atigeze ahisha ko nta cyizere na gike afite ko bizagendekera neza abahamwe n'icyaha.
Usibye ibirego aba basirikare baregwa byo guhunga urugamba, bamwe muri bo kandi barashinjwa kuba barasahuye iby'abaturage ndetse kandi ngo banyaze n'iby'amashirahamwe ategamiye kuri leta. Aya makuru yemeza ko abagore 4 muri abo 31 barekuwe nyuma y'uko ibimenyetso ku byo bakekwagaho byabuze bagahita bagirwa bere. Ku rundi ruhande, mu birori igihugu cy'u Burundi giheruka kugira byo kwishimira umunsi w'ubwigenge ku nshuro 62 byari byabereye kuri stade Ingoma mu ntara ya Gitega. Ibi birori Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko ingabo ze zakubise zitababarira abarwanya M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse yongeraho ko ingabo ze zihagaze neza mu burasirazuba bwa RDC kandi ko icyo gihugu kizirwaniramo kiri gutera imbere kubera ingabo ze. Mbere y'abaturage, Ndayishimiye yavuze ko bagiye kuzimya inzu y'umuturanyi kugira ngo umuriro utazabageraho, ndetse yongeraho ko ibyo bakoreye umwanzi ubwo yavugaga M23 byatumye bifuza ko bazabihoraho. Mu magambo ye yagize ati, iyi nzu y'umuturanyi wawe iri gushya, ugomba kwihutira kumufasha kuzimya umuriro kubera ko iyo nkongi y'umuriro ishobora kwegera urugo rwawe, bityo bikaba bifite ishingiro ko ingabo z'abarundi ziri kumwe na FARDC n'izindi ngabo zirwanya M23. Yakomeje agira ati, RDC yagabweho igitero kandi Uburundi bwohereje ingabo kugira ngo zibafashe mu rwego rwo kugira ngo ibyo RDC irimo bitegere mu gihugu cyacu. Akomeza agira ati, ingabo z'abarundi zarakoze zirashimwa kugeza naho navuga ko umwanzi w'igihugu cya RDC yanatangiye guhiga gutera Uburundi nk'uko muhora mubyumva, ariko nimukagira ubwoba, dufite ingabo zihagaze neza. Perezida w'u Burundi yanasabye abaturage bo mu Burundi cyane cyane urubyiruko kuba maso kandi ntibacika intege kuko igihugu kiri gutera imbere. Yasabye kandi kwirinda ko umwanzi yabaca muri humye akoreka igihugu. Nubwo Perezida w'u Burundi yishongoye ku mutwe M23, ariko abasesenguzi baravuga ko nta gace kazwi ingabo ze zigeze zirukanamo M23, byibura yewe naho bitangazwa ko hari agace kangana na santimetero 1 zari zirukanamo cyangwa ngo zigafate. Ingabo z'u Burundi zatangiye kurwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ahagana mu kwezi kwa 9 umwaka ushize. Kuva icyo gihe kugeza ubu, izo ngabo zihora zineshwa kandi M23 ikagira ibikoresho byinshi bya gisirikari bambura kandi kabohoza n'ibice ingabo zigenzura. Twavuga nka Kimoka yarimo ibirindiro bikomeye bya gisirikari cy'u Burundi, Mushaki, Karumba n'ahandi henshi. Ku rundi ruhande, Colonel Nanga yatangaje ikihishe inyuma y'imikoranire mishya iri hagati y'umutwe w'iterabwoba ADF na leta ya Kongo. Nanone ku rundi ruhande, Perezida wa Angola Jean Lourenço yatangaje ko hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo mu gihe cya vuba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ahure na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gukemura ibibazo byugarije uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gumana natwe muri izi nkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi, ukanda subscribe ni kuri buto y'umutuku kuri no kunzogera, tubane muri update zitandukanye tubagezaho. Nguhaye ikaze. Ihuriro ry'umutwe wa politiki na gisirikare rya Alliance Forever Congo AFC riratunga urutoki umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwana ku ruhande rwa leta ya Kongo gufatanya n'umutwe w'iterabwoba wa ADF uhanganye n'igihugu cya Uganda. Binyuze mu itangazo, iri huriro rya AFC ryatangarije akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi, aho ryareze igisirikare cya Kongo n'imitwe y'inyeshyamba bakorana kugira uruhare mu kwangiza umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo. Iri tangazo rya AFC ryasohotse kuwa 4 tariki ya 27 Kamena, rishimangiwe n'umukono w'umuhuzabikorwa wayo Colonel Nanga, ryashingiye kuri raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye muri 2018 yagaragaje ko ingabo z'iki gihugu zagurishije ADF imbunda, n'indi yo muri 2016 yagaragaje ko abarwanyi b'uyu mutwe w'iterabwoba bahawe uburenganzira bwo kwisanzura ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Colonel Nanga binyujije muri iri tangazo yavuze ko bitewe n'imiyoborere mibi y'igihugu cya Kongo, umutwe wa Codeco wigaruriye intara ya Ituri y'Amajyaruguru, aho yica ikanatera abaturage ubwoba ikanabanyaga ubutaka bwabo. Yakomeje kandi amenyesha Perezida w'akanama k'umutekano ka Loni ko hashize igihe gito igisirikare cya Kongo gitangiye gufatanya n'umutwe wa ADF kugira ngo barwanye umutwe wa M23. Nk'uko bishimangirwa n'impuguke za Loni zikurikiranira hafi iby'umutekano wa RDC, zemeza ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikorana n'imitwe y'inyeshyamba nka FDLR mu kurwanya M23. Ibi bikaba byateye Colonel Nanga kwemeza ko ADF nayo yatangiye gukorana na FARDC.
akaba yemeje ko kwihuza kwa FDLR, ADF n'indi mitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo bizakomeza gutera umutekano mu buke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ku rundi ruhande, Perezida Lourenco mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 3 kuva kuwa gatatu tariki ya 26 Kamena 2024 muri Cote d'Ivoire yatangaje ko hari gukorwa ibishoboka byose ngo Kagame na Tshisekedi bahurire mu biganiro vubaha. Ni mu gihe muri Werurwe uyu mwaka byari byitezwe ko Perezida Kagame na Tshisekedi bari buhure bakaganira ku mwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na RDC nyuma y'uruzinduko bombi bagiriye Rwanda muri Angola hagati ya Gashyantare na Werurwe. N'inzinduko abakuru b'ibihugu byombi bahuriyemo ndetse bagirana ibiganiro na Perezida Lourenco wahawe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe inshingano zo kuba umuhuza mu bibazo bya politike biri hagati ya Kigali na Kinshasa. Mu gihe Perezida Kagame na Tshisekedi bari bariyemeje guhura kuri ubu amezi 3 arihiritse, umuhuro wari uteganyijwe utarabayeho ku mpamvu bikekwa ko ishingiye ku kuba RDC yarashizeho amabwiriza yuko kugira ngo ibiganiro bibeho M23 igomba guhagarika imirwano ndetse ikanava mu bice byose by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru igenzura. Kinshasa kandi bice mu muvugizi wa guverinoma yayo Patrick Muyaya mu minsi ishize yatangaje ko yashize imbere gukemura ikibazo cy'umutwe M23 mu nzira y'intambara kuko diplomasi ntacyo yigeze igeraho. Perezida wa Angola yagize ati uyu munsi turimo kuganira ku rwego rw'abaminisitiri ndetse hari amahirwe yuko mu gihe cya vuba tuzabasha guhuriza hamwe ba perezida bombi Tshisekedi na Kagame kugira ngo baganire imbona nkubone kuri iki kibazo hagamijwe kugera ku mahoro muri ibi bihugu byombi bibiri, u Rwanda na Kongo. Komeza agaragaza ko umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo utagira ingaruka kuri iki gihugu gusa ahubwo unazigira mu karere kose k'ibiyaga bigari ndetse no ku mugabane wa Afurika muri rusange. Lourenco kandi yongeye gushimangira ko ingufu za gisirikare nta musaruro zishobora gutanga, agaragaza ko umusaruro ushobora kuva ku meza y'ibiganiro. Kugeza ubu bikaba bitaramenyekana niba kuri iyi nshuro Perezida Paul Kagame na Tshisekedi bazemera guhura. Icyakora umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu kiganiro kugirana na France 24 yavuze ko yiteguye guhura na Tshisekedi amaso ku maso kuko na rimwe we yigeze abyanga. Nanone kandi ku rundi ruhande Minisitiri w'Intebe wa DRC yateguje u Rwanda intambara. Mu magambo ya Judith Siminwa yuzuye uburakari bwinshi yagize ati abaduteye tuzabakurikirana iwabo. N'amagambo yashimangiye umugambi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ku rundi ruhande abanyakenya bari mu myigaragambyo basabye Perezida William Ruto kwegura nyuma y'amasaha make uyu mugabo William Ruto yemeye gucubya imvururu zari zimaze icyumweru mu gihugu. Bemeje ko bahaye Ruto amasaha atarenze 48 yo kuba yamaze kwegura kuko ubu batamufata nk'umuperezida wabo. Bana natwe dusesengura inkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi, kandi subscribe no kuri buto mutukukore no kunzogera tubane muri update zitandukanye tubagezaho. Nguhaye ikaze. Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Siminwa Judith yatangaje ko abateye igihugu cye bazabakurikirana kugera iwabo, ashimangira umugambi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Siminwa yabitangaje kuri uyu wa gatatu tariki ya 26 Kamena ubwo yari Goma mu ruzinduko rwe rwa mbere yagiriye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi ntambara imaze imyaka 2 n'amezi 6 iberamo intambara ikomeje gusakiranya ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo n'umutwe wa M23. Kinshasa ivuga kufashwa n'igihugu cy'u Rwanda. Siminwa yabwiye amatsinda y'abahagarariye inzego zitandukanye yahuriyemo nazo mu nama i Goma ku ruzinduko rwe rwa mbere. Minisitiri w'Intebe yahisemo kuruhera mu gace k'igihugu karimo intambara kuko ari ikibazo guverinoma ye ishyize imbere mu gushakira umuti.